to mo ko di mo barasanji nasaba mo pa dupay makada iya barasanji rampe-rampe law nabita biupoji nabita daripada otoku makanya suruh men re pu ima ngoko to mak barasanji oto bicu imatan re maloko ni mako oto saya dana linapa pu imang surut tuda dega ya kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks. Engkau to bola baruna dia itu namanya monroy bi pura ni bola na makalameni leteki ma barasanji tu jolo konni magai mi tau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dade matu nak baraka boleh yonroy na reko dia to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pas sampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong ko na to macho mi lodo mamagi-magi na pa baraka ipo ang Allah taala agama nanero de nayase ipapuji ko loko boleh na loko nabita upala yolo nabita mak barasanja jolo napa onri bolako baka ko na pa botingnya na tudak botingnya soy mak barasanja tu ko ni tau mata ko tudang botim paru di pak do jasiha magai dena melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya na romaknana na tau matot tariolo dupai ase baru mendre asebe mandre ase baru mak barasanji melo inno mak barasanji magai nasaba dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasaba napahami hak desa edena baca napahami wi jadi lengi tu mapahang lengi makapala yo po nak mondre magala mi makapala tapi makunru pahanna sehingga yana de napada napahangnya napasala ni yo po to matot tariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana dena mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupai yo po nak mondre na sabak matanre sikolana na madodo pahana na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tayo na kada asyadu ala na sa asyadu tapi dia na lo masampajang anak mondre mana itu may kamako tu jadi ini penting saya wasiatkan jadi usahakan ni ya naro meki pak dupai de na sale tu te ko letek bola bare nak barasanji de tapi ya ron nak tapahang maka dia barasanji we dampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka ko ronge we iya ro aja takadai madosa ki ko de tak barasanji wajib barasanji de ini yang penting saya wasiatkan tapi ma barasanji mau pate ko di angkat to ya sama baca doa apa mau baca doa to kah iya cuma iya baca donge lau sapa dan lelena angka hadde sa uruntu nabita lau bolane Ibnu Abbas oki bolane Ibnu Abbas si palena kang ya andre nabita den andre makre jo nabita jolo musidak kai ka andre meka milodong ako jallo ka nga onro kenro ka wadi masampajang lau ni nabita ko jallo ka onro masampaja ko bolane Ibnu Abbas yero sampaja sunna doa mas sampaja sunna ina bitam milau doang ang Ibnu Abbas enapa lo manre andrena jadi di pu imas hitungan nah iya tu pak doang makan jala ada sampajange iya tapi ya di imata kalau imak baca dia na sampaja di dia na sampajang domba ni na pake makanya ya rodonge berlapis-lapis ya sange berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gagal rogi iya ro nabita ka manasay tarima don na magi nilo nasampaja de nilo dong apa iya pak dongang na tajam malaika catai de na lapor malaika kecuali dua waktu iya ko siningi si ba kami si jadi ko so salase tak baca maga ni na kami si pili lapor jadi to matajang na iya aso salase to matajang araba matajang kami si pinapelaporo jadi ako sampaja din natajang nasabaidi na si pak bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala makanya kung ka masalah aja tilodong as sampajangi o ko pilalan na sampajangin na pakimadong aja ni saliwan na apa ya kotopura na maberesalan na pamilaw dong makalah si tumalaka terlambat ko mata na milawi waktu mo si pak bicara si Bapong Allah Ta'ala
apa iya ku isaliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si laporoy maga yan na tu ampay ang kamana tu sampajanna jenne ang kasampajanna musafir ang kasampajanna istihara ang kasampajanna haja ang kasampajanna padahal nang kana doon na ang kana doon musafir bismillahi tawakkal tu kan kana to ya pala mo ya ro tabala mo bismillahi tawakkal tu alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwa telupa dogang iya tu dia na cidi maka dia to pandrita pa hakiki pa tareka tau malalangi aja mo pasi sambungi baca bismillahi tawakkaltu okoy puang Allah taala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan ko lego-lego melo joka aga sana lego-lego mo iya itu sampai to matot tariolo maki boleh lego-lego apa isaliwan na bolana tapi dia panasu dia panade ya joki rotudang masalah ini ale bolana tudang ukuran apa kanjaki rampan na nyawana napa na pangolo aga na katay napa na baca bismillahi tawakkaltu napa sandre lo kujo po Allah taala napa nalaporo jokana napa makada aga bismillahi tawakkaltu napa makada alallahi ya urusakku pongi o komedi usarahka tu de tu leku ya min mursu napa makada la haula wala quwata illa de gaga elo uleku ele ule tamanam itu po yan na to nakadai po ng Allah Ta'ala palala ko alina to barakaki tanya iko insyaallah po ng Allah Ta'ala selesai kami yan na to nakadataw panrite jokano tanya iko murus po ng Allah Ta'ala pasti dimudahkan iyo pwede o ko kamatu lo melo masinga o ko masinga siya masuk dega ne si runtuk jadi segala urusan diserahkan jadi aja terpasi sambung kota baca ya dipisahkan kau menurut patareka maka bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah sininna urusannya pak sarakan meki lo letu ya mentuti pakai iya talapor iya romelo enaka po Allah taala mimis ngurusat tak alena selesaikan kan makiro jadi pangoloy napaki joka itu kuncinya kemudian sinin naro to makala kaon apa dongat to yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampaja hajang kaya sampaja istihara iya ko iya ro to pandrite dena na sampajaro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja to tuda mani masulik kana palin na andre na ibaca aga ibaca pak dongang mato tapi macai to pandrite makada iya ko iya mi bawa pak dongang na deni tarima donna dena gaya iran dongang makanya palin nak konre apa angka to tu apalanan rewe iya ni palin na kangan rete na patapulo so na patapulo ni na tu na pacapu kota na konandre na dena mungkin ngimangil law boto pasti lo masampajang iya dena mungkin law ko to bulo rondange makandang iya deto ga imapin rang lo makan aku lo rondange itu kagak itu upasame man ni de pokokna naisang maka da khairul mal ar-rijalun salih si kanja-kanja nai waramparang iya ipake guna loko to makanja itapak na pak de na mungkin na pake untuk makaleleang iya na tu sampai imangin oli nasuruh ni rok baci palin na ni andre harapan na ya ko de ni tarima don na pu imang o ko pian rebe matu apa iya ko nan remo patata patapulo so na patapulo ni na de na capo kota na tulide na paja ni lodong nga malaika iya ro andre wenan repu i mapale iya ko kuram mopi na lesyam palo naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko na pake lo masampaja na paniliwa etana na pake liwa nega na palana pura siya ro makada iya ko pu i mami ba manre de cek de mopa ale toy bukurang ina bicangi Pak bica sipu ima supaya nanre bija-bijana nanre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na ci diminun ruimak dan nongang tapi na pasalamana teh makokoe tau makurap pahang itu kere ide na salah tuh baca ki tulipu imang aja nih dibaca namorak bana ati nami na baca ko pure na panabaca Fatihah nanre yang penting nanre ko de nanre gati do cilina aja kama de diterima donna
makiro. Itu kuncinya. Kita paham ya? Aja tak salah paham ko mapa baca ki maka dia ro andre beletu ko to mate de nanre pipu ima ngapalan lo ko to matewe. Nah makitu. Jadi aja tak kada lagi na puji nanre to mate ya toro ta palena kang ipu ima na mo padiwatang. Nah, sangano tu na puji nanre almarhum tapi perra. Si bapak Banjara gaga pu iman na mo padiwatang di na ko mesti na tatalipongi pu ima ko meki mapa baca kada na suaga ta puji pu ima. Iya kang alina mi memandre apalan na milo tu lo ko to matewe. Maka nang katoje ustaz mak dupa-dupa de na mari gaga. Apa tu dupa ki? Ya wani Juma, apa tu dupa ki? Saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu. Nyalakan dupa di malam Jumat. Magai, nanya tu wani Juma, wani na paturu pong Allah Ta'ala malaikae. Nanya tu malaikae na puji harum-harumange. Nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa. Iya tu dupa sunnah, tanya bidah. Cuma ya mikolok kisan roe mancaji bidai. Iro masalah na ini apa ya nalesela ko sandro makanya ya nak dupa sandro ni dena ko imon rimania tu sandro dupa itu wawangian harum-haruman yang disuka oleh malaikat. Ia tu topan rita rio lokomotif masa pejat tahajud mapa tu dupa karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tu dupa ki sunnah itu angkat tahu mate apa tuh dupa ki nasaba supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh obat dekem itu kalau dupa itu menyebar itu disunahkan tapi mereka tahu salah paham. Nah sange rumpun na dupa pala tu ipa dongange on rotona tu liwar runiti baru galok imange imange nama lemak ini kalau imang iya. Ini penting saya sampaikan. Tapahangi makamu itu juga dupai balu. Oko makai kama banyak buhur banyak macamnya. Ya lalu tomato teriolo pak de kasih gadu pak nagola kasih na tunuh. Pak mawangi mato. Iya oli lase aga. Irako inapa. Lah itu nu mawangi to. Iya yang penting mawangi wi. Iya. Tanya rumpun na. Apa kene rumpun na pak sabuk kaluku bawa na tempat tuh. Atau motor pixer itaro matan regas no kotanga naik gas pano pirumpu boleh napa isurupu imami lodong de tania harumannya. Iya penting itu. Ita de nanya tu makanya tu rumpun apalah tu ide malaikat emije tu dibutuhkan na sabak ya ro malaikat elena pilau doang ya na tu ampai makan jala ada sampai jas subuh itu apa ya sampai jas subuh malaikat penjaga malam si ba malaikat penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang. Iya palai ko masalawa ni tena kali jojo cinampa tutup mataku matu atupi iya na oto ya tu eleni makotiha nasabak magai itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kan pak guru atau pandrita maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaikat patin roti itawe ia mu pura nama jene mu baca tak usah mi tahun itu saya tanya mak depe ia mu cakarudu mau pa malaikat nanya tu kayak betul untuk cakarudu nomor rosi di ketua mengaji. Nape aja talu lampa si garu-garu ni barisi nak kalake gaje barisi yawa ke barisi yawa barisi mati gaje domba gaje iya magai nasaba resonansi malaikat napa ia tu tahu mengaji na ceneri tu malaikat yang kedua tahu masih kiri makumu macam ne bilang tak dia nak bawang kayak siro letuna ya ala sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu kega ya ko mak Jumat itu ya nendre pak katoba ko bimbarade jile mata nama ko matin romoi makko mani batena pura sinagalulu makko na bukai laba moi iya magai itu hawa malaikat nasaba ya tu pak katoba nendre na ko bimbarai tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu. Iya, iya na tu ampai na bita na tete malampe katobana apa masesay tet perangitin rona. Iya, kapo tu pakato bali na minalaw kurang
Letu ni Amerika, letu Perancis macam ni kata lu ni teh katulu-tulu dia pada pajak. Mana kapaka tok baca acu. Iya. Jadi upasang itu sampai makan Nabi ta dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katobah. Nanya kui baca katobah Nabi ta dia gak dapi pitu meneh. Nang kapaka tok bapak 5 meneh napa maraja sadar nama cella rupana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih deh natin ratau. Palai ko 5 meneh deh. Tuli lala mata ada teh makan apa. Iya ko lago-lago ina tuli titi macam ne maka matin. Makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang. Kalau khutbah nasabah mako matiro. Denu le perang ite cakaruduna apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole dare tau matakko tama marolongan ngase mak baru deh mamak mematin rona makiro itu le jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatobah malampe katobana namatin ro jamaah tanya jamaah madosa pakatobah apa alena paliwang betuna. Kemudian upasangnya itu kuncinya. Kaya kasih waktu untuk baca karudu. Nak kakak ada subuh. Ya kok subuh. Itu mudah sekali kita tidur. Makanya maka dia tahu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin rome matok itu. Iya. Makanya subuh hari itu tengah malam. Iya na tuh ampai kong kabola yon roy na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh. Iya. Kura-kura malaikat. Iya na tuh ampai ko to maki bola pa aja ni pak ganna ukuran na ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makoro 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na to magampang mapangewate ko tilalang termasuk masigi aja na ganna bali ko masigi akibo paganjil ukuran na nang kamasigi kan na bali ukuran na marepa to tasele panitian marepa rapat pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan kadang-kadang lelena okui malah dasar tau pandita maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasusok ko tilalan na iya tunalo kurang. Makanya tomato tadi lo makibo anak kade dia tu gagal nak balik kalau dia nak 10 sidi 10 telu. Tu nak bak nama ko to. Maki tu nasabak maka dede paganjil tapi engkau tahu ita napasang rotau ko pa hikmah mega di makokoy ko makibo ki bola dia nasin raja pintun na. Ci di malabak ci di madani. Kato makorodi natela da ko ulama hikmah tu. Sebab magai maka dia tu matu punana bola ko tu ang kasalingko ko tu itu na pemaliangan itu dalam hikmah bikin rumah itu kasih sama besar pintunya yan ang kaci di maraja ci di madani engkau ko tu matuk salah si wali keluargana itu dalam hikmah itu tapi dia tu gago ko di aja motor rewa bongkarai pintu tah maka dia dapat pajokawan di bapak banyak hal termasuk rumah itu pak sitongan na ton rumah sampai jasuna aja noko masigi mana sampai jasuna tak yaitu nabita na tagur sahabat na sabak kumaning masigi na taruh sampai jasuna maka nabita helata jal buyuta kumakabir aja umpaciki burulong bola mo monriba matin romon rimanre onriba sampajang nawiru buyuta kumbikiratul Quran wassalah rewa ko kuro mangaji masampajang apa bola mo tu melisari baraka iya masigi mak baraka ni hukum itu melisari baraka iji aja ton ribangi matinro iya na tu ampai sampajasuna imon rinesay parewa ni lo boleh kuna boleh jama supaya mak baraka boleh nonroi malaika aja na ko mana masigi iya tapi engkau aja itu tahu ya na na jama ko masigi dia ton na jama ko bolana angka tapi dia tu kata penrang to ko mimerohi mabilay iya magai melisari baraka boleh nasabak ya muasam pajan na naturungin ni malaikat tu iya nang kabola cia matin romata itu yonroi ai bola masalah salah itu jaran yonroi masam pajat tu namoje tu masigi pak ko jarangi jamaah nama pelato iya coba negara tama-tama rasa-rasa ko masigi ko makado gangkai macake hawae
masa ju berarti ya nama repat non rete masih kiri non rema sampajang iya matandra matoto ya nang kamasigi ya panang katau lepang lepap tau lepap mi masampaja mapalla tu yonroy jalan ngase we mapangga matoy boleh mako to palai ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga kan ni setangi patamain kato ni setat tamain kato ni setama angka memang se makoko kang makibo-kibola itaro itarini kamera mandi WC oke lala kamera mandi kamera itaro WC we jadi ini natarongi kamera tahun rosetang kamanasa itu kanja na WC we pas tama ko pintu boleh sampinnya itu non ritaro WC jadi ya koto tama WC ni baca pak don masuk setange salai boleh ya kok ki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewa si setange de ko metom itu malo lisu de nak de padahal dia nggak biasa iya makin na megala sama kaliliang nasion rome matoki nawasage baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal habais lupa masuk setange ken dulu loki kamera mama koko kamera nasa masuki matu utama sih kan makiro iya tiga deh ini yang kita tidak pikirkan iya tapi aja motor rewa si bongkar WC ta aja upasemi maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui na menyama